والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه ويؤتوا الزكاة wa yu'tuz zakata lan den perintah sehingga padha ngetokaken sapa si Anas wa yu'tuz zakata lan sehingga padha ngetokaken utawa menehaken sapa si Anas ngetokno az-zakata ing nglakoni zakat. Mun la orang gelek ampun lah maca syahadat dua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Terus orang gelak ampun ngelakonin solat 5 waktu wa yutuz zakata ngelakonin zakat sewajib dharma fa idza fa'alu mongko ari kalane padha ngelakoni sapa si Anas dzalika ing mengkono-mengkono syahadaten salat as-shalah az-zakah nek wis padha nglakoni kabeh dijak Islam dijak maca syahadat gelem terus salat dilakoni zakat ditokno asomu moko kreksa sapa si Anas minni saking ingsun dima'ahum ing pira-pira getine Anas wa amwalahum lan pira-pira bandane Anas illa angin bihaqil islami kelawan hae Islam wa hisabuhum hale utawi hisabane Anas iku alallahi ing atase Gusti Allah. Rawahu nyeritakan hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Terakhir nikah dari hadis sekaping belu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah dening Allah Subhanahu wa taala untuk ngajak utawa nyoro orang untuk bersyahadat terus untuk ngelakonin salat dan keluar zakat. Maka ketika orang-orang gelem ngelakonin nikah apa saya perintah bi Gusti Kanjeng Nabi maka dunyana haram ganggu deren haram pagili karena termasuk pada Islam kecuali bihaqil Islam artinya namun ngecok engki ketok tanah mun maten orang engki pate mun zina engki iranjam ben selaina mun mabuk engki jilid ben macam-macam nek bene karena ngelakonin karena nafsu bene karena balas dendam tapi karena Islam karena pelanggaran dekat agama Islam. Nah, zakat nikah Allah Subhanahu wa taala tak memerintahkan kewajiban salat kecuali semarina Gusti Allah nyoro orang ngelakonin salat pasti beda ayat tentang zakat. Jadi saya omong tentang sosial Islam nikah. Pahlawan kesiangan mondok umat Islam mereka nerangaki bab sosial kemasyarakatan peduli kemiskinan mengentas kemiskinan lebih lari ya zakat ini berarti termasuk mengentas kemiskinan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat pasti berurusan zakat. Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Lakonin salat 5 waktu apa cukup tak cukup. Wa atuz zakah zakat apa keluar. Wa ati'ur rasul benurut keperintah Rasul la'allakum turhamun supaya kaul manjenengan dadi orang saya selamat pasti dadi orang saya beceh. La'alla bener litaraji tapi litahagguk benih maknana mandar-mandar utawa menomo tapi pasti orang mon salat ngelakonin zakat pasti beceh mesti selamat. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat, pasti mari perintah salat pasti zakat, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat, keluarkanlah zakat, warka'u dan rukuklah kalian ma'ar raki'in beserta orang-orang yang rukuk kepada Allah. Artinya salat bi zakat ini kita bisa pisah. Bodoh orang serkep zakat king tak salat tak sempurna. Atau salat tak wah serkep. Salat tak pernah bulong, salat tak khusyuk nomor situng. Sayang zakat tak keluar. Berarti orang se-Islam ngak nih berarti kita sempurna. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya aki ben sahabat tentang napa sepaling banyak orang gelak melebu ke surga. Ya Rasulullah, amalan napa sekira kelaban amal kak dinto orang banyak masuk ke dalam surga? Akhbirni bi amalin yudkhiluni al jannah. Ya Rasulullah, kabarin dan kaulah kelaban amalan sebisa cepat masuk ke dalam surga. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nyembah kake dekat Gusti Allah, ibadah kake dekat Gusti Allah, cak sampai mensekutukan Allah, cak sampai nyembah kecuali dekat Gusti Allah, cak nyembah dek selain Gusti Allah. Wa tuqimus shalah, lakonin salat 5 waktuna. Wa tu'tiz zakah, pakeluar zakatah. Watasilul arham, ben sampung terai tanah. Aneka amalan sebisa melebu ke surga. Amalan sebisa melebu surga. Ibadah cak sampai ibadah kecuali ibadah ke Gusti Allah. Salat 5 waktu jaga, zakat sampean mun mampu apa keluar, kesetretanan rukun. Cukup belajarnya banyak ibadah wis. Tahu sanya punya ibadah wis, tahu salong-kalong surban kaki lemon tak tahu tandi kalongan surban. Kalongan surban tak bejeng. Kalongan tasbih tak Jumatan. Guayana tok. Oleh karena kak dinto. Sebeda zakat nikah cuma Islam, Pak. Lain Islam ada zakat. Apa jadi pajak? Benih pajak nikah hakan orang seta andi. Zakat nikah enden orang tak andi, orang fakir, orang miskin. Sama sekali zakat nikah tak nguntong akidah ke Gusti Allah. Mun sampeyan tak mengeluar zakat juga tak ngerugi akidah ke Gusti Allah. Jadi antara salat dan zakat aneka tak bisa pesa para hadirin saya sangat badan kalau muljaki. Orang yang kewajiban zakat maka wajib keluar zakat. Orang yang kewajiban salat maka wajib ngelakonin salat. Orang yang kewajiban puasa maka wajib ngelakonin puasana. Nikah amalan sepaling cepat memasuk ke dalam surga. Ibadah dekat Gusti Allah cak sampai nyembah kecuali dekat Gusti Allah. Salat 5 waktu jaga, zakat apa keluar, bencak sampai peke setretanan alias sampung setretanan. Pon mun lebeda orang ngelakonin nikah. Fa idza fa'alu dzalik kullahu ay atau bihi qaulan kana wa huwa asyhadatain aw fi'lan wa qaulan wa huwa as-shalah aw fi'lan mahdan wa huwa az-zakah. Mula orang nikah ampun ngelakonin syahadat 2 sebentuk perkataan qaulan wa fi'lan perbuatan searabah salat ni ke perbuatan berarti tak cukup engak tok dia. Musuh perbuatan mun engak je. Zuhur cengeng. Oh iya zuhur. Wah marilah. Babila sepenting engak. Wah. Nikah ning tafsir hadis nikah ning tafsir fa idza fa'alu dzalik nikah beda keterangan qaulan au fi'lan qaulan kana berupa syahadat 2 nikah ocaan au fi'lan ota beperbuatan ingki nikah arobah salat ban arobah zakat dadi mun ngocak tok zakat bar keluar king tak keluar ya tak keluar ocaan tok
Tetapi ibadah ni ke beda ibadah na colok, beda ibadah na beten pak. Beda ibadah na lesan, beda ibadah na badan. Laku Jumatan ni kah? Jumatan. Laku ni ke ibadah na komplit. Sambian masuk masjid, sunnah tahiyatul masjid. Ini kan yang mana? Ibadah fi'lan, ibadah perbuatan. Mars ini ke baca Quran, berarti ibadah fi'lan. Deki ibadah sambian ibadah cuma kopeng. Naku tasbih, mun baca na khutbah, tahu tamah, sabak tasbih nah, tahu sama jata, tahu sakebi colon, bener ibadah na colok, tapi aja ibadah na kopeng. Sambian baca Quran, sabak Quranna tak bagus, karena baca baca khutbah. Sambian naku tasbih, sambian aketek, bener ibadah na cetak aketek bener. Bener ibadah na lesan, bener ibadah na napanya mana bacaan ibadah na kopeng cek cokop sampai ngidingaki, berarti nak ibadah na apa? Karena egi bagi bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ibadah na mata bedah. Sampai na celing dak ka khotib semaca khutbah kenceran, sampai na celing dak orang tua kelebihan pandangan hormat kenceran. Tetapi mun baca khutbah je cek nondu dengar. Mun khotib ni ka ongket sampean congok khotib apa tau sa nondu tangit dah aku khusyuk engkau mau naciling ke khotib aja kok nangis setok. Oh mantap berarti enjo kengeng ada embin saya elang jonggun khotib apa enggak kata serambai. Masya Allah. Nah teti mula orang ni kan ngelakonin syahadat, ngelakonin solat, ngelakonin zakat, maka cek sampai ganggu pak apa nak cek sampai ganggu haram hukumah. Betul tak oleh ganggu, der tak nenge pakili, tunya tak kena kalah. Arab bolan. Berarti ni kan ampun ejegeh kelaban cara Islam kecuali hak dalam Islam yakni mon otang, yang wajib sahur. Otaba ngelakonin perzinaan, otaba ngelakonin perjudian, mabuk-mabuan. Iki hakil Islam berarti qaqatilil qatil. Ingat orang semateen. Warajmuz zani, ingat orang sazina iranjam. Waqat uyadis sarik, otaba tanang maling gelek ketok. Bener karena becik ni karena hakil Islam. Karena ampun ngelakonin perbuatan selarang tining Allah Subhanahu wa taala. Lah terus dari hukum Islam tetap Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah. Hisab aku bacaan Gusti Allah. Ning dunya seneng kemunan niki beule seneng dunya durung akhirat, Pak. Orang sazina iranjam, orang sing ngecok ketok tanang, orang sing tak salat harus takzir. Bahkan hukum orang tak salat kudu epate. Nek ning dunya akhirat belum wa hisabuhum 'ala Allah. Hisab aku nek cuma ning dunya, hukuman dunya. Lah terus dari meneng tunya ning Indonesia tak hukuman ngetok tanang, tak hukum ranjam, tak hukum enggak hukum syariat agama kimpon. Ya double berarti. Cek ning tunya kita elakone. Karena hukum ning tunya niki bener hukum hasil, bener hukum Kanjeng Nabi nika. Hukum Gusti Allah sak kebe langit bumi sak kebe manusia. Oleh karena kadin to cek coba-coba melanggar ke syariat. Cek coba-coba melanggar deka apa sih larang tining Gusti Allah. Apa sih kudu bisa menega selalu ngak bi para ulama cek sampai ngal-bengal cek sampai mak semak deka maksiat. Apa? Karena kudu bisa menega tak mesti bisa tobat, Pak. Kudu bisa menega polan tak mesti lanjeng umur. Saumpama sampean lanjeng umur, sampean bengal maksiat karena sampean andik keyakinan engkau lanjeng umur kena bengkok ki sehat. Engkau ki ngode. Saya rasa ajamin lanceng umur sambian bisa tobat kuaku. Mak ngocak kuaku mula tuang ku tobat. Setia apa seneng kade. Setia apa tobu kade. Engkau dibudi kuaku tobat. Siapa saya ajamin sambian lanceng umur? Mun saumpama sambian jamin lanceng umur, saya rasa ajamin sambian bisa tobat ning akhir umur. Saumpama sambian lanceng umur, sambian bisa tobat, saya rasa ajamin tobat sambian terima bi Gusti Allah.
Karena ada sajamin kafir ya, tak ada sajamin lanceng umur, tak ada sajamin bisa tobat, ada sajamin tobat terima dina Gusti Allah. Ya maka saya coba-coba bangal maksiat berarti. Lakonin perintah Gusti Allah cukup riat tok lah Pak. Salat aja ge, zakat apa keluar, kang kui orang sewajib, tretan setretan nanti sampai pege pon. Nika cukup kebisangon masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, repot mangken. Tak temu lah Islam pada Islam atokar. Sing ngecok ya orang Islam, saya kecok orang Islam. Sing rampok orang Islam, saya rampok orang Islam. Padahal nika asamu fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum. Maka debun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjaga derena sampai pekili. Kanjeng Nabi saya tak terima mon umat tabade saya pekili derena. Kanjeng Nabi saya tak terima mon beda umat saya kecok dunya nah. Kanjeng Nabi saya tak terima asamu anni asamu dzalik fa idza fa'alu asamu. Maka orang kela mula ngelakonin napa kelakonin seterusnya asamu minni dima'ahum. Orang jira terjaga dari engkau saya jaga lah. Terus sampean saya nanya lah, Kanjeng Nabi saya jaga kok. Terus ngarapa syafaat Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi asamu minni, engkau saya jaga dari orang jira mula ngelakonin syahadat, solat, zakat, engkau saya jaga dari tak oleh pakili dunia nak sampai ganggu. Kanjeng Nabi saya jamin. Lalu terus orang bengal ngerosak bengal aganggu orang saya jamin tineng Gusti Kanjeng. Aganggu orang saya jaga tineng Gusti Kanjeng. Nabi wah. Oleh karena to terus dia Ustaz. Kula bilan mari ngalak ndin fulan, kula bilan mari ndik salah ka fulan. Pente sapora mungkin odi. Pente halal lah. Lah mate orang dah ahli waris. Ahli waris terus dak remak tak cukup ni kato pentaki sepora dekat Gusti Allah orang saya salahin ku lebih sambian seripis ku beda hisap nak aku dengan akhirat ya ikhwani apa boleh 1000 2000 seripis wallahi beda hisap nak aku mun ngalak din orang ngengsret tanah can sambian cuma mungkin setengah kelan ya tas bener setengah kelan dak bobo je petong lapis petong bumeh bener sekelan ke bener. Wallahi tanggung jawab aku dengan rasa Allah Subhanahu wa taala. Mereka nak cak banyak nyala ka orang. Menung-nung hajo matin orang ngatong. Ngeh. Waduh. Aja nutuakina man sakeran ada ya. Keng tak noto tengkok sakeran, noto tengkok nyak pe nya ke bingko. Tahu sadek magendek lah sambian tahu agama agama kili derena umat Islam umat Kanjeng Nabi saya tak terima Pak setetes secap-cap sampai nyap-cap ke tanah sampai akili dari badan umat Islam Kanjeng Nabi ini paling cinta ke umat sampai dengan akhir umur Kanjeng Nabi ini ketaatannya keluarga apa ummati ya Jibril kula mon seteser sengurus umat dan kaulah Kanjeng Nabi tak ingat ke keluarga na padahal keluarga si paling kecintaan bi Kanjeng Nabi tantona keluarga na tapi ki ingat ke ummati umatku la Jibril mon kula sobung umur mon kula seta ser ngurus umatku la ya Jibril malaikat Jibril matur dekat Allah Subhanahu wa taala kebala debun Gusti Allah wahai Jibril kirim salam dekat Kanjeng Nabi kebala dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau tak bakal nyaki umat ben neraka ben suarga haram masukin orang kecuali Nabi Muhammad ben para umat masuk kada sebelum umat-umat selain masuk ke dalam suarga. Masya Allah mereka nadabun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummati ummatun marhumah tang umat dia umat sebelesin tineng Gusti Allah. Masya Allah tadi umat Kanjeng Nabi nikmat alhamdulillah pertahanaki tadi umat Kanjeng Nabi cek lah nyala ada umat Kanjeng Nabi cek sampai sambian ngalbengal ngalak dunia umat Kanjeng Nabi bahkan anak sambian nikah cek pandang sebagai anak bini sambian nikah cek sambian pandang sebagai bini sambian sehingga sambian perlakukan seenaknya pandang dia anggap dia sebagai umat Kanjeng Nabi Pak. Anak berarti umat Kanjeng Nabi, bini umat Kanjeng Nabi paling sayang ke umat sampean harus sayang ke putrana. Saya cuma angkep riatang anak, engkau berhak nempeleng mentengaki
abes angkep riak umat Gusti Kanjeng Nabi. Masya Allah, termoga tetel masih manfaat. Cek lanyala ka orang, cek sampai ngalbengal ngalak dinoreng, cek sampai ngalbengal makili dari orang, engki karena kapi ini kewahisabuhum ala Allah, ku hisab na ingar sana pun Gusti Allah tunya sedeur hisab, kelampi sek yang kui hisab, kendaraan sek tompak hisab, bungkus sek kendeng hisab, halaluha hisab wa haramuha igab. Si halal rek ku bekal hisab urus, si haram tak usah urus lah, langsung yon tak lagi ke neraka. Naudzubillah, yo ambuih tahan dengan selangka dididik nyingge imon nyingge pauna tibi tak apa mon dinorinya jak singge enten Gus bulan nyerap cek kaki nyerap ngi bededung dia kaki lima bulan nyerap ngi besak ya bener nyerap ngecok berarti kaki paham engki oleh karena itu posek tambai lah nyala ada orang cek tambai. Kanjeng Nabi sajamin asamu minni, orang mula ngelakonin syahadat, ngelakonin solat, ngelakonin zakat, orang jiriah eraksa diri engkau dima'ahum wa amwalahum, dunyana eja gebi Kanjeng Nabi deren eja gebi Kanjeng Nabi illa bihaqil Islam, kecuali atas dasar haan Islam. Kati azina ngeco mateen aneka beda hata tibi beda okomna tibi mon mate ya lengki mon mateen berarti epateen, mon ngecok berarti ketok, terus mon azina eranjam ben macam-macam ini adalah okoman Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, adapun sepora tak sepora ya Gusti Allah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Termuka tu saya sepora amin. Termuka amal-amal setuju sekonek secara kelacar nek terima amin. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Al haditsu tasi' wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bihurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabi salikin ala manhajihil qawim. Ij'alna min khiyari ummatihi wasturna bidhaili hurmatihi wahsyurna ghadan fi zumratihi wastamil alsinatana fi مدحه ونصرته وحنا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا حدا إلا غسلت بماء توبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان معنهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعات وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنة على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين واليوم لقائك من الذاكرين وحنا بطاعة مشكلين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين وختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير. اللهم اغفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظم بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم
أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.